Салом алейкум, родноям акаса тенҷин. Имрӯз гап мезанем дар бораи нархи навои РВП дар соли 2021. И видео шахсан бо хоҳиши 4-5 оилае ки айни ҳол мо амрои онҳо дар алоқаем ва мо хоҳиш карданд ки ҳамин нархи навои РВП-ра видео карда парту мода. Мо дар канал мепартем, хай кадом нафаре ки хеле зелёна книжка госпрограмма гирифта боша, марҳамат, инами видео барои шумоае. Хуб, фарз кардем шумо РВП-тона дар Россия карданин. Фарқш нест кадом регионае. Хуб, бин ай региони Самара сар мекунем, барои он ки мо моҳи март омадем, ами Самарада ҳамаша айхид кардем ва инами чизе ки ҳаст ҳамура шумода гап мезанем. Шумо тамошо ки кардем бояд айхид кунен ва осон мешатона. Хуб, аввалу вақти омаден шумо бояд регистратсия кунен. Регистратсия сари кас 3 моҳа 3000 ручка метоне ё ки касе да замиткаш телефонша бурора метона бинависа. Хуб, 3000 регистратсияи 3 моҳа. Хуб, 3000. Баъди регистратсия кардан шумо зелёни книжкатона мегирен рост ФМС Черногорский 2 мерен. Уҷада зелёнкатона активация мекунем. Активацияш бепулай. Баъди активация кардан шумо по пути ҳамунҷа дуюм этаж мебуроен, заявление на РВП 2 экземпляр мегирен. 2 экземпляр. Ҳар экземпляраш 100 рублия, яъне бо плюс 200 рубли дига мешава. Хуб, ФМС мебуроен, загранпаспортона рост мегирен, Кировский рынок мерен, уҷада апай Фируза перевод мекунаша. Хуб, номероша ман мепартом, да инстаграмам ҷавло.про бинависен, ман номероша мепартом, занг занен, ҳаме ҳуи ки боша бирен перевод мекуна. По пути адреси нотариуса ай ҳамо апай Фируза мепирсен, мегатона таксида мешинен, рост меен нотариус. Нотариус 500 рублей, апай Фируза переводаш 250 рублей. Общи 750 шуд. Хуб, баъди перевод заверид, ҳамун рӯз агар бо успед кунен 3,5 ба 4,5 4 дона сурат гирен 200 рублей, кортон хела сабук мешава. Хуб, аризара пир кардан, яъне заявление на РВП-ра пир кардан, фикр мекунам ки уқа душвор нестай. Вақте ки мо пир карда будем, яда пунктша ҳози соли 2021 гирифтагиян 14 пункта, ям 14 пункта пир мекунен. Агар мушкил бошатона пир кардан, чихеле ки гуфтам, занг мезанен, дастгирии мо барои шумо ҳамиқай. Гап мезанем, гуҷоиш ки нофаҳмоай, ҳамҷоша пир мекунен, культурна, чётка, ясна ва ҳамаш тайёр мешава. Хуб, баъди заявление на РВП-ра пир кардан, вақте ки ҳамаи ҳуҷҷатотон тахт шидагиай, регистратсиятона ҳамо оригиналша копия мекунен. Хуб, активацияра не зелёни книжкатона ҷои лицевойшаву ҷои активация кардагиша копия мекунен. Хуб, сурат тайёрай, перевод заверид кардаги паспортона оригиналшам копия карда гирен, дальнейши хитонда дар кор меша. Штоб ҳа гуфта рафта перевод заверид накунен, копия карда як 5-6 та копия карда монен, пеши қафош карди, штобам печат заверене боша. Дальнейши барои банк, барои пособиягирӣ, барои подъёмне ҳамашда дар кор мешатона. Хуб, дальше вақте ки ҳамаша тахки карден, хуб, мерен госпошлина меспорен. Госпошлина 1600 стандарт меша, мумкин там комиссия гира ё ки банкомат бигира 1700 мегира. Хуб, 1700 плюс 1000 дига ҷама общи расенка 5750, так плюс 100 5850. Хуб, медкомиссия 3,5-4,5 лек барои одамое ки участники госпрограмман, мая адрес метемтона бепулай мерен, нами программа кати, госпрограмма кати бепул мегзарен. Хуб, анака бин ҷамъбаст мекунем.
3000 регистрация. Хоб, заявление на РВП 2 экземпляр 3200. Хоб, перевод заверить 750. Сурат 3 ба 4 200. Госпошлина 1700. Общий ба фикрам ки агар хато накунем 5850 рубл ғалтидагай. Хай такси пули мошин пошин и сусишкади ҳами груба 6000 бигем 6000 РВП барои як одам ба программаи переселения. Анака хитон усша плюс кунен. Дар оила чанд нафарин, чанд нафар да кардан дар кора, гудако да кардан дар кор нест. Гудакора дальнейший вақти гражданство да подават мекунен, там от 6 да ёки от 8 да касе заявитель боша, ҳаму да вписат мекунен. Тамом гудако автоматически гражданствора мегиран. Гудако да РВП шарт нестай. Агар гудако отдельно хчон, допустим, совершеннолетний бошан, паспорт уже дошта бошан, вода лег дар кор мешава. Агар 8 сола, 9 сола, 10 сола боша, вода ба фикрам ки шарт нестай. Сразу вписат мекунен гражданство да. Хоб. Дальше чӣ мондай? Тамом чизе ки буд, ҳамаша гуфтем. Регистрация, активация, заявление на РВП 2 экземпляр, перевод заверить, сурат 3 ба 4, госпошлина, медкомиссия. Общами РВП 46 рӯз да меброя. Хоб, 46 рӯз да мумкин тестар буроёзи 20-21 гуфтестан ки я моҳ да мумкин ки гири. Лекин ай моҳ 46 рӯз да буромад. Хоб. Меган занг мезанан, лек сайт яму худшон медрои 45 рӯз проверка мекунӣ, обновид мекунӣ, бояд буромадагӣ боша. Хоб. Чизе нофаҳмо шуд, фикр мекунам, ҳамаша оддӣ карда фаҳмондем, лек чизе нофаҳмо боша, дар комментария бинависен, ма ҷавобтон метем. Instagram javlon.pro бинависен, рақамома мепартом. Имино ями самара омаданӣ бошен, оиди ями документация, РВП, гражданство, тамом ями подачаша ба чени мефаҳмидагимон дастгиритон мекунем. имрӯза да тамом. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошен, сеҳат сарбаланд бошен, хитона эҳтиёт кунен ва ҳаракат кунен. хитон ҳамаша культурна метонен. аввал да камтарак хеле як мандраж мешава, наметонам ёки мерем чӣ хел мешава, ҳамаш чотка мешава. плюс шумо дар инаи видеои, барое ки вақти мо омадем хеле видео набуд, хеле чӣ бигӯм, одамое набудан ки совет битиян, правильный совет битан. Лек як бародар номша бигирем ё нагирем, ба фикрам номша бигирем хубтар мешава. Аброрай, братай, ами самара дай. Анаму бародар мара чанд пунктоша нишон дод, фаҳмонд. хела хай фаҳмидем. Хай русте ки брат ад души хизмат кардагиай, Шоҳрухам родной ад души яда пунктоша подсказка кардагиай. Дига тамоми родноё да ҳамада салом, уважуха, мир, мардуми Тоҷикистон ҳамавақт сплочёнӣ бошен, якдигартона дастгирӣ кунем. Хай дар алоқаем. Дальнейший подача до гражданства, ки да интересна боша, бо подача до гражданстваша отдельно ҳисоб китоб мекунем, дар канал мепартоем. Саломат бошед.